Tak, čaute všetci. Toto bude takmer posledná časť programu, kde máme Q&A, kde sme sa na Discorde spýtali vás všetkých, aké otázky by ste chceli dať našej dnešnej návšteve zo CIG. A dnes tu máme Ulfa, ktorý je hlavný community manažér pre Európu. Ulf, môžeš ísť. Ulf, can you come here? A máme tu Korzilu, čo je senior technical artist. A položili ste strašne veľa otázok, na ktoré títo dvaja gentlemani nemajú odpovede, lebo to nie je ich zameranie, ale položili ste zo pár, na ktoré majú odpovede. A to sú práve tie, ktoré si prejdeme. Otázky budeme pokladať pre Ulfa v angličtine a on bude odpovedať v angličtine a my vám to preložíme. Pre Korgilo budeme dávať otázky v češtine a on nám bude odpovedať v češtine, aby ste to mali jednoduchšie. Tak poďme na to. Máme jednu mikrofón. So should I? All right, we'll wish that. Takže prvá otázka je, ako ste sa dostali do CIG? How did you get to CIG? I applied for a job. Basically, I joined CIG back in 2017, so 8 years ago. And before that, I was working as a community manager in the gaming industry as well at Crytek. And before that, I was actually doing customer support, right? Answering tickets, telephone calls for Electronic Arts. That was a long time ago. That was actually, I don't know if any one of you guys remembers, during Battlefield 3 launch, which went perfectly fine. Nothing happened, right? So very busy time and very perfect time to actually get into the industry and do this. Long answer, he's got to translate. Yeah. Tak já se to budu snažit přetransformovat do češtiny. Takže Ulf začal, jestli si dobře pamatuju, 2017 a předtím 2017. Yes. A předtím, než nastoupil do CIG, tak dělal v Cryteku, což je asi spousta z vás lidí bude znát, Crysis. A ještě předtím EA. Launch. Customer support. A taky součástí launche? Jo. Takže ještě v roce 2011 launch Battlefieldu 3. Takže to byl úplný začátek Ulfa herní industry. No a Korgi, ako si sa ty dostal do CIG? Tak já jsem se dostal, dá se říct náhodou, protože už tak nějak od maličky jsem inklinoval k hrám a k hernímu vývoji jako celku. A vždycky mě bavilo, jak se vlastně hry tvoří. No ale první takový job, který jsem dostal, který je k tomu blízko, byl ve VFXu, kdy jsem v Praze pracoval na filmech jako Blade Runner,
na Wonder Woman. No ale postupem času, jak jsem rostl v těchto firmách, tak jsem si začal uvědomovat, že mi to táhne více ke hrám, takže jsem se začal pohlížet co a jak kolem. A já jsem věděl o Star Citizenu předtím, mě fascinoval ten vývoj, nehrál jsem to teda, to až teďka poslední rok, ale líbila se mi ta technologie, ten přístup k tomu. No a zjistil jsem, že nabírají, tak jsem zkusil štěstí a teď jsem v CIG 3,5 roku. Wolf, translate for us, please. So I will do also the English version. No? Do you guys want also English version? Yes. Okay, so I will do just like shorter one, okay? So I was before working in the VFX like for 6 years in Prague, and I over the time realized I would like to work in the games because this is from my childhood where I kinda started looking into the CG. This is like what motivated me to start with it. Because in Czech Republic there are no schools for that, so it was like my personal hobby at the time. And I saw that CIG hiring, and I knew about Star Citizen, like the technology and things, and I just tried and I get in. And I really like it, and I enjoy to work on the games and on Star Citizen. And as of the last year, like from 4.0, I became regular player of the Star Citizen. So, So, sorry, well, žádné maybe otázky. Možná potom? if they want to, maybe after the questions we already have, but it depends on them. So, what's it like working for such company as CIG? It's different. As I said, I was working at different companies before, also doing community management and working with players. For Cloud Imperium Games, we do have a level of transparency that no other company has. So basically, we're inviting everyone to get on this crazy trip. That is, oh, watch it. No harm to camera. Super. It's good. Wait, no, yeah. Should I start again? Yeah. I got a little bit dirty. Takže Ulf v podstate povedal, že je to veľmi iné, pretože úroveň transparencie v CIG je oveľa väčšia ako u iných spoločností, kde Ulf robil community manažera, a vlastne tá skúsenosť je v tomto veľmi odlišná, lebo my hráči vieme toho oveľa viac ako pri iných firmách, kde community manažer má podobnú prácu. And it comes with a lot of like good things, but also with a lot of things that are, you know, less good, right? Prichádza to s veľa veľmi dobrými vecami a s veľa vecami, ktoré nie sú až také dobré. Because we do have basically publications every day, right? We do have, you know, This Week in Star Citizen, we do have Inside Star Citizen, Star Citizen Live, Roadmap Roundup, PU Monthly Report, Q&As, all those things. Pretože oni majú v podstate každý deň nejakú prácu ako community management, či je to už ISCčko, alebo sú to nejaké ďalšie videá, mesačné reporty, Q&A, ako je toto, a to vlastne ich zaplňa ich pracovný týždeň v podstate naplno. And that kind of helps to, you know, get everyone informed on what we're doing, but it's also, you know, inviting, and that is what our transparency is, you know, trying to achieve, inviting everyone to give feedback very, very early in the game design process. A to je super, lebo to dáva hráčom strašne veľa informácií a
to dôležité, prečo tá transparencia je, že od vás, od nás hráčov príde vlastne ten feedback v podstate strašne rýchlo. But as a wise man always says, the only constant in game development is change. A ako sme už miliónkrát počuli, jediná konštanta v hrách je zmena. And that means sometimes, you know, the things that we talk about get changed in that process, right? And that is some of the things where, like, you know, as a player, that can also be something, you know, why is this changing? It looked so good, right? A to prichádza tiež s tým, že sa veľa vecí, o ktorých oni povedia, zmenia a my hráči sa potom pýtame, že prečo toto meníte, keď to je dobré. But it also means that, you know, if we implement something that, you know, doesn't work so good, we get early feedback from you guys, and then can, you know, change stuff as well with your feedback. And also something that is very different to other companies is how everyone in our company is also invited to communicate on Spectrum, Reddit, social media, and so on, Twitch, of course, as well. And for a community manager, this is awesome. And I should probably cut my answer short so you can answer as well. Tento feedback znamená aj to, že keď niečo neurobíme moc dobre, tak máme veľmi skoro od vás odpovede a vieme hneď, že sa niečo pokazilo a vieme to napraviť čo najrýchlejšie. A taktiež taktiež to znamená, že v CIG, a to je to, čo je veľmi iné v rámci CIG, je, že všetci vývojári sú pozývaní k tomu, aby vo svojom voľnom čase odpovedali nám, hráčom, na Spektre, na rôznych fórach, alebo aj na takomto pódiu ako dnes. No a do you want to add anything? OK. No a rovnakú otázku máme aj pre Korgio, takže aké je to pracovať pre spoločnosť ako CIG? Z pohledu vývojáře, který není, jak bych to řekl, každodenně na očích, ale interaguje s komunitou, ať už s nima hraje, nebo se účastní Varsity, jako je tento, tak pro mě osobně je to dost unikátní, protože já slyším od svých známých, kteří pracují třeba 8 let, 6 let na hře, uzavřené, nějaký black box, v herním studiu nemůžou ukázat nic, nemůžou si dát nic do portfolia, nemůžou se pochlubit známým, že NDA a veškeré tyto pravidla. Je to vlastně osvobozující, že třeba Nix, asteroidy, tím, že už je to venku, tak já si můžu s kýmkoliv z vás sednout, pobavit se o tom, jak jsem na tom dělal, vy mi můžete říct, jak se vám to líbí. Je to víc takový přímý feedback tam a zpátky a to je pro řemeslníka, protože ve finále je to řemeslo, hodně příjemný, že člověk blíž tomu customer, tomu vlastně zákazníkovi. A jinak z pohledu zaměstnance, parádní společnost. So in the English version, yes, special one. It's very unique in the way that I'm not, you know, the person who communicate on the forums often or anything like that. But when I am on these sorts of events, I can talk with you about what I did when it's already in the game because it's going, you know, like now I work on the asteroid for the next and it's already out, like we just saw in the presentation, like with which the Phoenix did, that how they look like, and I can talk with you about it, you can ask me some questions. It's just really nice to have this like direct feedback. And also when I play with you guys, we can also just have some chat about those things. And that's very unique because my friends, which work in other game studios, they don't have that. They need to work behind the closed doors for 5, 8 years and they cannot talk about it, even with their friends because NDA, you know, you just can't, yeah.
And next question is, were you Star Citizen players before joining CIG? Takže ďalšia otázka je, či hrali Star Citizen predtým, ako sa dostali do CIG? No. No, I mean, I knew about the game, right? Because it is doing like something completely different than to everything in the gaming industry, right? So when back in the days, and that is like 2013, 2014, after the Kickstarter, I was like, you know, what is this, right? So I was kind of like reading up on it as well. And I had one colleague at Crytek who was a Star Citizen backer, and he was showing me, you know, the hangar module, right? Like when you could actually go walk around the hangar, and I think you could also like maybe already drive with the buggy, but that was about it, right? So you couldn't, you know, get into your ship, you could not fly around, you could not go on another planet, you could not go into another system. Which actually blows my mind to, you know, talk about right now, because this is what we have right now, right? Like all the cool things. A couple of years ago, there was the hangar module. So I was, as I said, I was following it. I took a look on his computer every now and then as well, because he was celebrating, you know, the wins. And then when I joined, after I joined, right? I didn't start playing before I joined to like prepare for the interview or anything. After I joined, and I joined with 3.0, when you could actually walk on the planet, set foot on the planet, I was like, okay, this is awesome. And I bought a starter pack, and it wasn't over. And it's a beautiful ship. And if anyone says different, they don't know. Takže stručná odpoveď je nie. A dlhšia odpoveď je, že predtým, keď robil v Cryteku, tak mal kolegu, ktorý bol Star Citizen backer. A už počul o Star Citizene, lebo to bol veľmi iný projekt oproti iným projektom, Kickstarter a podobné veci. Takže počul o tom, ale a troška venoval tomu pozornosť, ale nehral to. No, mal toho kolegu a ten mu vždy ukazoval hangar modul v roku 2013 alebo 2014, alebo keď to bolo. A ukázal mu, ako sa tam dalo chodiť a jazdiť na bugine a všetko okolo toho. A z času na čas mu to vlastne takto ukazoval. No a Ulf prišiel do CIG v roku 2017 alebo 18. A vtedy, keď bola verzia 3.0 a všetky tie veci, ktoré vtedy sa zdali, že vtedy o tom backeri snívali, tak už boli viac menej realitou, že mohli sme skráčať po planetách, lietať, pristávať, proste všetky tieto veci. Takže vtedy, keď už bol zamestnancom CIG, tak si kúpil najlepší Aurora Starter Pack, lebo Aurora je najlepšia loď. Čo si to vedia? A rovnakú otázku máme teda aj pre Korgio. A hral si Star Citizen predtým, ako si sa dostal do CIG? Já už jsem to odpověděl trošku v předchozích otázkách, ale nehrál. Ale sledoval jsem ten vývoj, protože od jak živa jsem byl fanoušek herních engineů, nových technologií a Star Citizen v tom samozřejmě exceluje. To předtím, než jsem pro ně začal pracovat, jo, to říkám jenom kvůli tomu. Ale měl jsem kolegu v jednom studiu, který byl ohromný fanoušek. A já si pamatuju dobře, jeden večer jsme pracovali, dokončovali jsme nějaký film a on došel a se ho zeptal, jako, co a jak děláš. A on asi 2 hodiny tam do mě drtil informace o Star Citizen, o různých lodích, technologiích. A už to jako, bylo to zajímavé, mě se to jako líbilo, ale jako vidět ho, jak se mu rozzářily oči, jak byl nadšený do toho, to bylo velmi unikátní. A teďka zpětně to docela chápu. So in the English, I didn't play Star Citizen before. Yeah, but I definitely followed the development. I was always fan of the real-time technologies and engines, and in that way, Star Citizen was always unique. You know, the 64-bit coordination system, all those things was amazing compared to like UDK or the simple CryEngine thing. And I had a colleague in my old work in the VFX who was like a huge fan, and
he just one evening came and talked about the game a lot. And actually, like, I could see how really excited from the player perspective he is about the whole technology thing and development. And now, when I think about it backwards, I really understand him. It's really cool as a player to see technology and also be able to play it. Yeah. Well, next question is more for Godzilla, I think, but I don't think you added something yours to the game. You are community manager. Did you told someone to add something to the game? If I ever told someone to add something to the game, Yeah, something for you, just for you. just for me, Yeah, some No. personal. No. I mean, unfortunately, I missed when we did like the face scanning, so my face is not gonna be in the game. I'm sorry, guys. You can't be me in Star Citizen yet. No, like I mean, all the things that I told someone to add to the game were actually part maybe of an event or maybe of a promotion. So nothing where I'm like, okay, this is just for me. All the things that I do are for the whole of the community. Yeah. And from those promotions, I will. It's something which is your favorite. I think, do you guys know Luminalia? Yeah, Do you know the Luminalia calendar? mainly the first one. Do you know 2 years ago when we had this beautiful picture of a handlebar? No, I'm just kidding, that's not me. No, but I think like every item that we put into the game, because we try to make them meaningful, we try to make them, connect with the game, with the lore and stuff like this. Like every item that we put in is something that is dear to our heart, right? We're not just gonna put something in because we need an item. If we don't have an item that is meaningful, we're not gonna do it. This is like us, we're not cutting corners like this. And this is also something special about CIG again. Takže otázka bola, že či pridal, teda Ulf je community manager, takže on asi nepridal priamo nič, ale či jeho činnosťou prišlo do hry nejaké veci, alebo či niekoho ukecal pre nejakú osobnú vec, pre neho čisto nejaký easter egg, ktorý niekto pridal do hry. Tak to nepridal nikto, ale veci, ktoré on ako community manažer riešil, tak to boli všelijaké promotions a všelijaké také, ako napríklad Luminalia, také eventy, akcie a nemá žiadny jeden, ktorý by bol pre ňoho viac špeciálny, lebo všetky sú pre ňo špeciálne. Všetko je pre ňo osobné, lebo keď to nie je niečo, z čo je naozaj nadšený a to je tiež niečo, čo vraví, že je špeciálne na CIG, nepridajú tam niečo len tak, aby to tam pridali, ale preto, že to tam naozaj chcú a cítia, že to tam naozaj má byť. A tým pádom rovnaká otázka je aj pre Korzilu. Aký je tvoj najúspešnejší a najobľúbenejší objekt, ktorý si vytvoril a kde ho možno nájsť v hre? Na tohle otázku jsem přemýšlel chvilku, protože samozřejmě asteroidy, na nich trávím poslední 2 roky svého života, takže to je pro mě dost důležitá součást. Ale asi nejvíc hrdý jsem na paradoxně prťavý aset. Je to, jestli si pamatujete, asi 2,5 roku zpátky, když přišly nové Sand Caves, písečné jeskyně, tak my jsme se snažili vyřešit, jak udělat ten měkký pískovec, jak tam udělat ledge grabs, takový zachytávání se. A my jsme zkoušeli asi 10 různých objektů, nic prostě nefungovalo. A já jsem potom v Houdini, to je tool, ve kterém my děláme asteroidy, asi za 2 hodiny úplně iteracema navrhl takový jednoduchý tool, který udělal takový jakoby cells v vozovkách, jako vyžraný kámen, který perfektně seděl na této zachytávání. A to vlastně jako odstartovalo celou tu ideu toho procedurálního generování a skončilo to vlastně u asteroidu. A na to jsem jako hodně hrdý, no. Že tady to se vlastně povedlo
tak rychlém čase a odstartovalo to tady tu celou fázi toho developmentu procedurálních nástrojů. Now the English version. English version. Yes. So, of course, as the asteroid guy, I was thinking about it if it's really asteroids, but in the end, it turned out to be a very small thing, and it's a ledge grab mesh for the sand cave, because we couldn't figure out the correct mesh because the sandstone is kind of smooth, very crumbly thing, which will looks good, and then by a kind of sort of accident and little bit of iteration, I figured out some small tool which do eroded kind of like cellular like meshes, which like perfectly had like this sharp edge which you can grab on in this sand cave and give it this alien vibe also as well. And it was just such a quick and like nice looking thing at the time. It's gonna kick on all this procedural development, and we see there is like a lot of potential, maybe not just for this small thing, but continue. And I'm really proud on that. Yeah, it's kind of very nice happy accident and push us to this good direction. A v tejto súvislosti zaradil si do hry niekedy tajne nejaký objekt, ktorý nemal úplne tak pôvodné zadanie, a napríklad podpísaný kameň alebo kameň v tvare jedinečného predmetu? Úplně podepísaný nebo nějak tak specificky marketing nebo vtipné věci ne, ale snažil jsem se dostat různé tunely do asteroidů. V té chvíli mi to připadalo jako dobrý nápad pro závodění, protože jsem zhruba kolem té doby začal objevovat víc hraní Star Citizenu a přišlo mi cool vidět lidi, jak lítají s Razerem strašně rychle a prolítávají různýma továrnama a říkal jsem si, co kdyby něco takového bylo s asteroidama. A nakonec se to tam nedostalo, protože to bylo dost unikátní, bylo jako hodně specifický, ale tohle byla ta věc, kterou bych tam rád propašoval třeba někdy v budoucnu. So, the thing which I was hoping to add, but in the end it didn't end up there, was special racing tunnels for the asteroids, right? Like when I was building the system, I saw, okay, I can do like some tunnels through them, like now we have these big boreholes, but I could do just like small ones. And in the end, it just didn't fit to what we wanted to do because our game need to scale. We don't want to have unique tunnels all the time. But I hope that maybe one day, but not yet. A ďalšia otázka bude v podstate pre Ulfa. A je to otázka, či by nám mohol prezradiť, čo môžeme očakávať od Tech Preview v budúcom roku. So Ulf, could you share what we can expect from the Tech Preview next year? NDA. I mean, NDA. big NDA. No, I mean, you guys know that what we use Tech Preview for, right? Basically, we do have engineering in Tech Preview right now, and how it's working is that we do have this, Tech Preview setup that allows us to test those, features, content, and so on early on without actually influencing the live service or rushing those things through the PTU line, right? Because usually PTU is not so long anymore, right? And in the last year, PTU phases for what? 3 weeks, 4 weeks, maybe like that. Translate? Translate? No, sorry. Takže čo sa týka Tech Preview, asi väčšina z nás vie, na čo slúžia. A Tech Preview je vlastne niečo, čo je dlhšia pasáž nejakého testovania, kedy sa dá otestovať dlhodobo nejaká feature nová. A vieme, že aktuálne v PTU už nie je toľko času, ako bývalo. Väčšinou to sú nejaké kratšie segmenty, nejaké 2-3 týždne. A tým pádom na niektoré veci nie je úplne dostatok času na testovanie. So Tech Preview is allowing us to keep those longer testing cycles and make sure that when that thing actually lands on live or the PTU, whatever it is actually going to be going, or it already went through some extensive testing, right? And
the feedback loop, of course, as well, because you as players, you play that stuff and then you let us know, hey, this is working, this is not working, and then we can also iterate on it already. As I said, it's working, so for 2026 you can expect us to use tech preview channels as we do right now as well. I'm not gonna let you know what the next one is, like if that's gonna be you know what kind of features we have planned, like we've talked about it during CitizenCon last year and this year as well. If that is craft, right? So things are coming. I can't let you know when, I can't let you know which ones, but we're gonna keep using the tech preview channel because how we implement things, it has definitely helped us. You've seen it with, Pyro last year when we had tech preview running over the holidays, and then we swapped it to live in the new year with the replication layer split. So there's a couple of things where we already have a lot of data that helped us a lot, so we'll keep running tech preview as well. Takže v podstate Tech Preview je stále ten nástroj, ktorý dokáže z dlhodobejšieho horizontu otestovať niektoré featurey a už vám neprezradí, čo konkrétne bude budúci rok nás čakať. Nechce. Nemôže. Ale bude tam viacero vecí, bude to v podstate podobne, ako sa Tech Preview používal doteraz. A bude tam určite viacero rôznych testov, ktoré budú prebiehať a máme sa nechať prekvapiť. A ďalšia otázka bude tiež pre Ulfa a tá otázka bola, aké kritériá a indikátory používajú na hodnotenie ich výkonu. So, Ulf, what criteria or indicators do you use to evaluate your performance? My performance? Yours and any other... Words per minute. any other community manager. Oh, okay. Well, basically, if the community is happy, I'm happy, right? No. We kind of like have different criteria for different things, right? Internally, we of course look for, numbers, engagement numbers, for example, right? So quantitative things like, we do have an event, how many people take part in it. We do have a contest, how many people submit. We do have a thread on Spectrum, how many people engage with the thread. If that is views, if that is, replies. We do have this in all of the different channels that we do. Takže nejaké konkrétne čísla, ktoré sa dajú merať ako metriky, či už sú to nejaké odpovede, alebo nejaká koľko ľudí vlastne lajkuje nejakú časť, nejaký príspevok na Spektre, alebo nejaké videnia na YouTube, alebo keď je nejaká súťaž, koľko ľudí pošle nejaké odpovede, alebo sa aj zúčastní nejakým spôsobom. A všetky tieto veci, ktoré sa dajú nejakým spôsobom kvantitatívne hodnotiť, tak to sú tie, podľa ktorých sa hodnotia. And then we also have, qualitative markers as well, right? Like the quality of the feedback that we get, the quality of, the communications that we do. Do people understand what we're doing? We kind of like want to make sure that, new players, for example, have a great onboarding experience, right? The game is not always the easiest, so like we have to make sure that when we do a patch release or an event release, we kind of like put some onboarding in our comm links as well, to have like a new player experience in the game, but also on the website. So those kind of things, they are important for us. A ďalší aspekt je kvalitatívny aspekt, to znamená, že aká je ich komunikácia jasná a zrozumiteľná, alebo ako je to pre nových hráčov prichádzajúcich do hry jasné a zrozumiteľné. A takisto ako sú funkčné a zrozumiteľné veci pre nových hráčov, ako napríklad tutoriál, ktorý je v hre priamo daný a je daný aj na stránkach a ako je toto zrozumiteľné a jasné. Takže to sú vlastne ďalší aspekt ich práce. Especially our team, like the community team, we also,
we're deep into reporting, right? Like we do sentiment reports every week, where we kind of like gauge community sentiment about, the patches, the content, the features, but also the communications that we ourselves send out. And those are definitely things that, are going to be taken into account when we see how or evaluate our own work as well. A takisto aj ďalšie veci, ktoré posielajú do komunity, nejaké reporty, nejaké spravodajstvo a všetky tieto veci, ktoré posielajú, tak tam tiež ten kvalitatívne hodnotenie hrá veľkú rolu. A takisto aj nejaký ich feedback, ktorý ide potom priamo možno aj vývojárom, tak to je tiež dôležitá vec, ktorá sa hodnotí. Yep. And since we're also working with a lot of content creators, it's also something where content creator communication, content creator relationship health, those kind of things are also very important for us. A posledný alebo ďalší aspekt je, že pracujú aj s viacerými content kreatormi, ako z komunity napríklad Shockbreaker a ďalší. A to je tiež vec, ktorá sa u nich hodnotí, že ako vlastne s týmito content kreatormi a s komunitami spolupracujú. So in the end, we're kind of trying to, create the best game possible. So for us as a community, we're also trying to do our part and be, the best community team for the best community, right? A takisto snažia sa spraviť najlepšiu hru, aká je možná. A pre nich ako komunitný tím sa snažia byť najlepší komunitný tím pre najlepšiu komunitu. A ďalšia otázka je na Korgzilu. A otázka je, mení Genesis pracovný postup pri generovaní jaskýň, alebo sa na ich generovanie stále používajú externé grafické nástroje, ako napríklad Houdini, ktorý si už spomínal? A koľko ručnej práce je potrebné na vytvorenie lokalít, tých takých hero location, ako je napríklad jaskyňa pre Jormandyho? Na tvorbu jeskyní se primárně používá Houdini. A jak jsem vlastně zmiňoval ohledně toho malého toolu, to byl jeden vlastně ze základních bloků, kdy my jsme se snažili navrhnout systém, který by neumožňoval kolegům v mém týmu brát jednoduché objekty a modelovat různé typy jeskyní, nějaké jako průlezy a další věci a iterovat na tom bez toho, aniž bychom to pokaždé museli dělat jako úplně od začátku, doslova jako od píky. Je vlastně většinou, když něco modelujete ručně, musíte to celý přemodelovat a tenhle procedurální systém nám umožňuje lepší scale. A Houdini hraje velmi důležitou roli, protože to je jeden z nástrojů, který umožňuje nejenom ty věci tvořit procedurálně, ale zároveň i navrhovat systémy, které počítají třeba přes noc jednotlivé místnosti těch jeskyní a tím pádem nám vlastně ušetřují hromadu času, kdy přepneme jedno tlačítko, jeden checkbox někde v nástroji a z písečné jeskyně se přes noc stane kamenná jeskyně. A tady tohle nám hodně pomáhá při generování těchto geologických útvarů. No a co se týče Jormandyho a tady těchto specifických jeskyní, vlastně v principu, jestli uděláš velmi malý průchod, kterým se člověk blíží, nebo obrovskou jeskyni, ten tool to prostě přechroustá. My jsme to už od začátku navrhovali tak, abychom dali game designerům, kteří s náma interagují tam a zpátky, feedback, co přesně by chtěli, jaký typ contentu by chtěli od nás, aby v něm mohli třeba dělat Jormandified. A ten tool vlastně umožňuje a je tak flexibilní, že není problém generovat tyto jeskyně. A pre anglickú verziu prečítam znova otázku. Is Genesis changing the workflow for cave generation, or are external graphic tools such as Houdini still being used to generate them? And how much manual work is required for hero locations such as Jormandy Cave? So
we using the Houdini, as I mentioned before, for generating the caves. And as I mentioned in my previous answer, the small tool which I use for generating the ledge grabs, it's just a part of the chain of the tools which help us generate the big caves. And the idea of the tool was from the start that, okay, we have the designers with different requirements. Sometimes it's just a simple case that we walk through. Sometimes it's this big Jormungandr case. And we already just think ahead what we need. And the only manual work you're really putting in is sort of like defining the bounding boxes of, okay, this is the player area, this is where the boss will be, or this is where the player will crawl through. And the tool will take the rest of it for you, generate, project things. And then another part where we're using Houdini, why it's so important for us, that we can make this process to run overnight. And not just for one cave, like we can just say, oh, this is nice, this is sand cave. What if it could be, I don't know, just a rock cave? And you just switch from the sand to the rock, and suddenly overnight, by all the computing power we have on the farm, it's just crunch through every room, every dungeon, and slowly produce those sets. A ďalšia otázka bude zase pre Ulfa. A otázka je, mnohí hráči majú pocit, že spätná väzba na YouTube alebo na Reddite je viac vnímaná ako tá, ktorá je na Spectre alebo Issue Council. A teda ako to vníma komunitný tím. So question for you, Ulf, is that many players feel feedback on YouTube or Reddit gets noticed more than on Spectrum or the Issue Council. How does the community team see it? Not true. It might seem, but every platform is equally important for us, right? If that is Spectrum, if that is the Issue Council, if that is social media, as in, you know, TikTok, Twitter, YouTube, Reddit, and so on. We try to be where the community is, and not everyone goes to Spectrum. So we also have to go on other platforms as well. Odpoveď je krátka, že to nie je pravda. A dlhšia odpoveď je, že oni sa snažia ísť všade tam, kde je komunita. A nie všetci ľudia sú na Spectre alebo v Issue Councile, ale sú aj na YouTube, na X, na všade možne. A tým pádom aj komunitný tím musí byť všade tam, kde sú hráči a kde dávajú hráči spätnú väzbu. Takže môže sa to na prvý pohľad zdať, že táto spätná väzba z tých ostatných sociálnych platformiem je viac vnímaná, lebo je viac na očiach, ale pre nich je dôležitá každá jedna platforma úplne rovnako. So if you look at, maybe a Reddit thread, right, where there's a big consensus, it might seem like, that's a lot of people, right? But it could also be that it's just like as what we call a loud minority, right? And it's on us, the community team, of course, to kind of like engage, like if that is actually true, right? If there's a lot of people that have an issue, it's a lot of people that have that particular feedback, or if it's just, as I said, some people that shout very loud. And for us, as I said, it's not important where you guys go. Important is that you communicate, let us know, engage with us. If that is on Spectrum, if that is on Reddit, we are also in Discord, right? You can also let us know there. The important part is that the line of communication is happening, right? Like that you guys let us know. And if that is the Issue Council and so on, it doesn't matter. I do understand one thing, because I was talking to someone earlier today about the Issue Council, that sometimes we could add more information to Issue Council replies from our side, not just saying like, this is not a bug and that's it, right? But like maybe giving some more information on why it's not a bug, or if we're already working on something, what the current status is. And that is definitely something that I will take with me, and I will let the people know that work on Issue Council. Some technical
communities. OK. OK, takže máme už len jeden mikrofon. Ulf vravel, že pre nich ako komunitný tím je tiež dôležité pozerať aj na to, aká je tá spätná väzba. Takže keď sa pozrú na nejaký Reddit a vidia tam veľa rovnakých podobných správ, tak tiež musia hodnotiť to, či reálne ten feedback je naozaj rozšírený v komunite veľmi, alebo je to len nejaká malá menšina, ktorá veľmi hlasno kričí. A to je tiež niečo, čo musia oni ako community team veľmi dobre rozlišovať. A ďalšia vec je, že to musia byť proste všade, kde hráči sú a rozprávajú, čiže to na Reddite alebo aj na Discordoch. A ďalšia vec, ktorú spomínal, je napríklad Issue Council. Aj tým, ako sa rozprával s ľuďmi priamo tu, tak uznáva, že niekedy sme mohli poskytnúť oveľa viac informácií, čo sa týka odpovedí na Issue Councile, a nie len, že toto není bug a proste koniec, ale mohli by dať viac informácií, a toto je niečo, čo si zoberie so sebou a predá to ďalej v rámci interného tímu a internej komunikácie a budú sa to snažiť zlepšiť. A ďalšia otázka bude tiež znova pre Ulfa. Či môže opísať niektoré situácie, keď spätná väzba komunity priamo viedla k reálnym zmenám v hre? And next question is also for Ulf. Can you describe some situations where community feedback directly led to real changes in the game? Actually, almost every patch, right? Because we do a PTU phase, we do get feedback, and then things get changed. It's not always, just about the bugs. It's also like early feedback that we get from the community. But I do have like one example that some of you might remember. Who remembers hover mode? The fact that hover mode is not in game anymore is because of you guys. Because we got a lot of feedback from the community that didn't like that very much, so we pulled it back, right? So that is a very, very big example, because like we pulled out like how all of the ships behave, right? And put something different in. But like ship balancing, like almost every patch we do ship balancing, and that is also something that is based on community feedback. V podstate skoro v každom patchi je nejaký feedback, ktorý sa zapracuje priamo do hry, ale nejaká jedna konkrétna vec, jeden konkrétny prípad, ak si pamätáte viacerí z vás hover mode, ktorý bol kedysi, tak v podstate dôvod, prečo nie je aktuálne v hre, je práve ten, že bola naša spätná väzba niektorých ľudí, ktorým sa nepáčil, a preto vlastne v hre nie je, lebo mal svoje nedostatky, na ktoré komunita poukázala, a výsledok je, že CIG zakročil na základe priamo tohto hráčskeho feedbacku. A takisto napríklad balancovanie lodí je niečo, čo pravidelne je náš feedback z komunity a pravidelne je zapracovaný priamo do hry. Don't get me wrong, I like hover mode. A Ulf, rovnako ako ja, má rád hover mode. A ďalšia otázka bude pre Corgiho. Môžeme očakávať hustejšie lesy ako aktuálne vďaka Genesis Toolu? So, Pardon. Já jsem chtěl dát anglicky mluvícím lidem trošku nástroj. Ne, my určitě, je to náš cíl, mít mnohem hustější lesy, a je to určitě takový jako end target,
A spousta z vás, počítám spousta z vás, viděla minulý rok Star Citizen, kdy jsme rozebírali a ukazovali nějaké záběry, co plánujeme na planetách, džunglích a tak dále. A určitě doporučuji se podívat i na tu přednášku, protože spousta toho už je tam rozebraná do detailů a vlastně jakoby, jak to říct, nalinkované, jak bychom to chtěli mít. A v podstatě ano, pokud chceme mít džungli a hustý porost, je potřeba vyřešit, jak mít husté lesy. Že to je v podstatě součástí toho vývoje tím směrem, který chceme jít. And for English version, can we expect even denser forests than we currently have, thanks to the Genesis tool? So, I would say if you guys watched like last year Citizen, where it was showing the jungles and all the sorts of like ideas we have for the future, like this is basically answered there, where we show like very dense jungle, very dense tropical forest. Like this year we showed like swamps and things in the last season. So this is pretty much our idea of the density we wanna go for, right? To have this feel like you are going through the forest and you just don't see like one tree here, then 10 meters nothing, another tree. So we definitely going to this direction. Like where exactly it will be, it depends on the people who are writing this technology, it's not me, but we have it as the target. Yeah, let's do it this way. Ďalšia otázka bude znova pre Ulfa. A v minulosti mal komunitný tím určitý vplyv na odmeny v hre, najmä počas eventov a udalostí. A či existujú nejaké plány na pridanie niečo ako zberateľských dekorácií v podobe fliaš alkoholu ako odmien v hre? So, in the past, I heard alcohol. In the past, the community team had some influence on in-game rewards, especially during events. Are there any plans to add collectible alcohol bottles, decorations as in-game rewards at some point? What a question. I think I mentioned it before in an answer to another question, that you know the items that we add to the game, we're trying to make sure that they make sense, right? If that's going to be, you know, as a reward, a collectible maybe, something that is got a visual value, that's something that's got a lore value. So I'm not going to say no, right? Because we do have alcohol in game, right? So there is the concierge reward. There's also, you know, Radagast, for example. There's no reason there can't be like a 100-year-old special Radagast version, right? So I'll definitely take this with me and, you know, let the people in charge know that you guys want alcoholic bottles that you can collect in-game. But just in general, you know, with rewards and items, you always have to make sure that, you know, it also is something that an artist can work on, right? There's resources and everything. So sometimes we do, you know, collectible coins. Sometimes we do, you know, collectible weapons, things like this. Those are different teams, right? Like props versus weapons versus, you know, other teams. Paints, for example, for ships. So if it makes sense and if there's an event that kind of gears towards alcohol consumption, we'll keep it in mind. Je veľa predmetov zberateľských priamo v hre a väčšinou sa snažia, aby to malo nejaký zmysel priamo pre daný event alebo pre hru ako takú. A máme v hre veľa rôznych zberateľských predmetov, ako sú nejaké špeciálne mince, ako sú nejaké zbrane, nejaké ďalšie veci. A to sú rôzne týmy, ktoré robia na týchto veciach. Čiže prop tým robí na minciach, na špeciálnych zbraniach robí zbraňový tím. A tým pádom je to nielen o tom, či oni to chcú do hry, ale aj o tom, že či sú voľné zdroje pre daný tím, ktorý by na tejto veci pracoval. A samozrejme aj o tom, či to dáva zmysel pre hru ako takú v danom momente. A Ulf si toto ale zoberie určite so sebou
bude na to myslieť a bude to určite interne komunikovať, že je od hráčov požiadavka, alebo teda chcenie mať aj zberateľské fľaše alkoholu. Napríklad nejaká špeciálna edícia Radegastu, podobne ako je tá, ktorú majú koncierti. And next question is also for Ulf. Najprv, first we check. Máte nejakú radu pre budúcich vedúcich organizácií v hre, na čo sa majú zamerať, alebo čomu sa majú vyhnúť? So next question for you is, do you have any advice for future in-game organization leaders, things to focus on or what to avoid? That's a loaded one. There's organizations right here. There you go. I think the most important thing, and I'm just like, this is my personal opinion, because, you know, as an org leader, you can do what you want, right? Like, play by the rules, but you can do what you want. But, like, my personal opinion would be, don't go, you know, chasing for numbers. Make sure that you create a community that is worth joining, right? Basically, you don't want, you know, you want to find your niche, you want to, you know, play with friends, you want to have an organization where every time you log in, you look forward to play with those guys, right? Takže jeho odpoveď je taká skôr osobná odpoveď. Sú tu nejaké organizácie a asi vedúci organizácií si môžu robiť, čo chcú, ale jeho osobný názor je, že nemali by ísť nejak za číslami, nemali by sa hnať nejak za metrikami, ale mali by sa snažiť vytvoriť nejakú komunitu, do ktorej sa ľudia chcú pripojiť, kde chcú reálne fungovať. A to je tá dôležitá vec. Personally, I also think that, you know, playing with other organizations, with your organization, right? Like doing events, collaborations, those kind of things. It's also something that is really, really cool, and like, you know, a lot of people should do this more often as well. But then again, as I said, that's my personal opinion. As a community manager, though, it's one thing. Oh. A takisto pre organizácie je veľmi dobrá vec a mali by to robiť častejšie, a to spolupracovať s inými organizáciami, robiť dohromady nejaké eventy, robiť dohromady nejaké akcie, a to je vlastne jeho taký osobný názor. A ako komunitný manažér, as a community manager, one advice: don't be an asshole, right? We always remember that behind every nickname there's a real person. Even if someone is not playing how you want them to play, if they're, I don't know, shit in a turret, right? If they only come on the weekend because they have a demanding job, they have a family, you know, be nice to them. Don't be toxic. You know, being edgy is not cool, right? Like, being cool is cool. Be friendly to each other and have fun playing. a rada komunitného manažéra je nebuď hajzel. A treba si uvedomiť, že za každým nikom, každým menom v hre je skutočný človek. Skutočný človek, ktorý má možno len pár hodín na to, aby si zahral hru, a proste neznepríjemňuj mu to, nebuď toxický, nebuď škodlivý, ale snaž sa byť príjemný ku každému a vychádzať s každým. Also, one more thing to add, because you guys are super interested into it. Probably org tools that we talked about during Citizen Congress are working on it. A tiež ešte veľmi dôležitá vec, ktorá je k tomuto pripojená, organizačné nástroje, ktoré dlho očakávame a videli sme ich na CitizenCone, stále na nich pracujú a stále sa blížia. Maybe in a tech preview soon, right? Možno v nejakom tech preview čoskoro, asi nie. A ďalšia otázka bude pre Corkyho. Minulý rok sme videli, že Genesis má mať meniace sa ročné obdobia. Má zmena ročných období v Genesise niečo spoločné aj s obežnou dráhou planét okolo hviezdy, ktoré zatiaľ nemáme? V podstatě má. My určitě počítáme s tím, že se na planetách do jisté míry bude
měnit vegetace na základě toho, jak se točí, ale respektive je to naše vize a dáváme proto fundamentál naší technologii. A mám dokonce i pocit, jestli si dobře vybavuju, že o tom má Alistair Brown, náš rendering lead engineer post na Spektru, tak ho někde můžeme případně vykopat a pošerovat to mezi váma. Ale ve zkratce je to jeden z našich plánů. And for English version, last year we saw that Genesis is supposed to have changing seasons. Does the changing of seasons in Genesis have anything to do with the orbits of planets around the star? So it is basically one of our visions to have vegetation change based on how the planet rotate and things. And one of our lead engineers, I think it was Alistair Brown, but there is like more very talented engineers who talk on forum with the players. But we can definitely dig this out. They talk about it and they had some chat with players on the Spectrum, like what this thing roughly is and how it will be. But on the art side, it's the only thing I can really talk about as the artist. I'm not the person who writing this planet tech and technology. We definitely preparing our assets. If it ever comes, we are ready for it, and there are like roots in our technology to be able to accomplish that. A posledná otázka bude pre Ulfa. A riadiť tak veľkú a rozmanitú komunitu, ako je komunita okolo Star Citizen, nemôže byť ľahké. Virtuálne interakcie nevyhnutne prinášajú toxické správanie alebo príliš negatívnu a dokonca niekedy osobnú nejakú reakciu. Čo robí váš tím, aby zostal motivovaný, uvoľnil sa a nenechal sa tým vyčerpať? So last question for Ulf. Managing such a large and diverse community like the one around Star Citizen can be easy. Virtual interactions inevitably come with toxic behavior or overly negative or even personal reactions. What does your team do to stay motivated, decompress, and not let it wear you down? I think the important part here is to understand that most of the time it's not personal attacks. It is more, passionate feedback, right? Dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že väčšinou to nie sú osobné útoky, väčšinou je to veľmi rozohnený feedback alebo spätná väzba. We appreciate that someone is basically taking the time to go somewhere in the forum, right, or Reddit or whatever, taking the time and writing that feedback. That said, musím povedať, že určite si vážime, že niekto si urobí čas na to, aby nejakú takto spätnú väzbu na rôznych fórach napísal. Každopádne, that said, the important part is be always keeping in mind that we are humans too, right? And the feedback that we can take upon is the constructive feedback, right? Like us translating, swear words into constructive feedback is something that we don't want to do. Každopádne treba si uvedomiť, že my sme stále ľudia tiež. A my sa snažíme spracovať, alebo najefektívnejšie dokážeme spracovať konštruktívnu spätnú väzbu a prekladať nadávky do konštruktívnej spätnej väzby, to úplne nejde. Takže sa snažte myslieť na túto časť. It's an online game and we all play online games and we know that, if there's a small competitive factor in there, it can get toxic. What we don't want on Star Citizen though is toxicity. So if you guys see any toxic behavior, let us know. Like write us a ticket, send us a DM on Spectrum, on Discord, whatsoever. Because our team, as I said, answering another question, we're trying to make this the best community possible. And like toxic behavior is not something that we can accept.
And we've got those rules set up on Spectrum, we've got those rules set up in the game. So if, as I said, if there's any toxic behavior, don't look away, let us know, and we'll take care of it. A o čo viac, my nechceme nejaké toxické správanie v komunite samotnej, či už je to v hre, alebo na fórach a ďalej. Máme dané pravidlá, ktoré toto nejak regulujú a vyzývame aj vás, hráčov, keď uvidíte nejaké takéto toxické správanie, určite nám ho nahláste, určite nám dajte vedieť, spravte si tiket na to a pre nás je veľmi dôležité, aby Star Citizen nebola hra plná toxicity. So that was the last questions from community on Discord. Do you want to take more questions or no? It's your choice. Okay. So, toto boli všetky otázky, na ktoré vedeli nám zodpovedať. Thank you guys.